INP channel clear tu te inzain chi bai levek ule tuntu ma po hian khothlang lam chanchin kan phak ang kanan update lenga President Truman Grand Old Party leader te asoi sel thu te Rudy Giuliani chuan Christmas zo malak nan na satak a omang tiat asoi te Reverend Franklinan kan ma thil lo om te laka pathian min chan him theina kan chan theinan I trong tryang u ati thu tele thu dang kan ngai thau le don nia December ni som ni le paruk in rin ni khan President Trump chuan Christmas manna Mar-a-Lago Florida atangin Twitter thu haron chak chuak te ureng maya atho pui Republican member te laka lungoi tok lo deu ni na hriat thei President Trump chuan Senate Majority Leader Mitch McConnell Republican Senator te chu natakina soisela tunin than pui kha diklo te ka kalpui ani a election result ti danglam tura an malak na konga atho pui Republican member tamzokin an thlop lo chu makati thu soi hetia Republican House member ten President Trump an troi om thadu tlat lo mai hi party khata om theu tan chuan alung oi thak lo via wang ve bokana Republican Party lamin malak na lian tham an nei thei si lo chuan January ni som ni inauguration day ya Joe Biden chulak lu ani mai om sia chumi lo dang turin Republican House member te hian ni som ni chuang hret hunan la neya an President Trump an thlop don nge kumli dangatan Joe Biden a pom mayan tum ti chu chiang trep to ni hi November ni thum election day a khachuan President Trump kha chethavia vina in ria maserin angin thilakal ta silova December ni som pali po kha Trump tan tu te tan alom omlo zongin thilakal tlong chho ta zel boka tuna January ni ruk hi final match turang mayen kan thlir le thup chuni ber hi President Trump chuan Republican Senator te zinga thu ber Mitch McConnell chungchang soin hetianga om mai tur chu ni lovasin le Republican Senator te hi second term ka lu theinan an thok tok lovani ati Trump chuan Twitter a tweet siamin ti hian soya Democratic presidential candidate zokin en thlanna diklo vote ruk sakna tok ta se fin fiana thatak tak nei boxela Democrat Senator te chuan in dona ang mainan bei duanga atop thlengin engkim huamin an bei nge yang Mitch McConnell Republican member te hian engman ti du tak lo beilet lova kaltlang tir mayan duani ati tweet dang le a Federal Bureau of Investigation FBI chunga alung oil na thu asoi boka Justice Department le FBI lam hian kanram history in bum na lian ber kum sang ni le som ni presidential election a thil diklo om te chu fin fiana thatok tam taka om chungin an chui du tlat lo zak turan ni anom dan hi kan hereng toang keini chuan top san mai kan tum lo January ni ruk Washington DC a kanin modon nia atibok heti lai hian Trump legal team an ho tu pa Rudy Giuliani ve thung chuan Christmas zo vele Trump legal team malak na apuak dardon tin na sataka malak an tum thu alo soi ve bok a YouTube channel as thu soya Giuliani chuan Georgia Michigan Pennsylvania le Wisconsin a recertification tura malak na a oma heng state a te hian diklo taka in thlan na kalpui nge ni ti fin fiana om thu te soi ti hian a soi chun zoma Christmas kan man zo vele heram na sataka thong turin kan malak na te puan chua ani toang chanchu TV newspaper Big Tech le Democrats Party te tanga election thu boi chungchanga in thuriat zong hi dot vekani dot ani zia chu thok le khata in muthoi don makin tingot tang tena soi Giuliani chuan Trump legal team hian state in chu bi ka legislature te chu elector ruat to te la le turin kan soi pui diama mase December ni som pali electoral vote thak ma khan anti du tlat lo tuna chuan election result chu pom lo turin legislator tengen an ni le to a
heng state boy na te hian Donald Trump chu chak zo ka puan ani thuai mai thei thil dik lo kha lo tam mani vote share kha dik lo hul khwal chu wangin election result pom puina chu suit le turani ti in Juliani chuan channel kal tlangin a puang ani Juliani hian January thla hian America mi puin lem channa na satak kan mudon ati boka tu tenge soi chan ti a riat mai thei lo dewa January ni rukka electoral vote share huna boruak omdan tur nge nianga inauguration day zok a soi chan hi chiang chialova om zia bernia lang chu January thla hi chuan mi puirin lo lama US politics si ain herdon tinani thei bokang Juliani soidanin House of Representative member elect mi pakua aya claim lovinemo electoral vote hi challenge an tumani media ti thu soi hi lo ngai thu tak du su ka thu soi te hi thu dik tak vekani state legislature kan beya congress joint session kan kal le bokang media te hi rin thean ni lo ABC NBC le Fox News te lam hian kan malak na chungchang soina hun min siam sak du tlat lo thu dikin hriat hi an du lovani ati bok Biden transition team chuan an thei angin sarkar thar siam turin in buat sai ve mek boka thakhat potling tolova US politics a sarkar fongchel tur chu achiang thoi tura han bei sei phot mai tengu Reverend Franklin Graham kam chuak hi Khawvel Christian ten kan ngai chang thup thina President Trump le Vice President Mike Pence tanrum ru tuaniangin tundin muna chuan Reverend Franklin hian Republican Party lama tan na hle ti kan threvek ome Christmas lai khan Reverend Franklin Graham hi Twitter le Facebook kal tlangin aron tong chuak vele ta ti hian a soya kan ram le kan president ta na tong trai turin ka som vek cheu President Donald Trump chunga pathian kuta fuk theinan le nilo thleng tura finna le rem hriat na dik tak aman theinan te kan ma hlo om lo thleng tur laka pathian in kan ram ahum him theinan te kan dil don nia ati atong kamatang hian Reverend Franklin hian President Trump hi ngai to na thuk tak manga athunei na voicen taka mang turina du ni na langa hanzel din devila Reverend Franklin hian all out taka soi si lo hian Trump hian Marcelo puang to mai se ati mel ta view mai America ma a hun thim le khir tia soi hi January ni som ni Joe Biden lak lu ni hi ani thei boka he hun hi lo thleng lo turin Reverend Franklin hi atong try ni na ngai thei bok Tunlai hian mainstream media ten Joe Biden hi elect president tieng engma se ala chiang mia chuang lova kan ma kar le lok January ninga Georgia Senate seat ni inchu na tangin a chiang thei chau tura ngaila Georgia a Republican le Democrat hote indo na kalmek hian ne tu ati chiang don chawani tun thlenga andin muna Senate a hian Republican lamin majority seat somnga anneya Democrat lamin somli le pariatan nei Senate an thunun theinan Georgia Republican Senate pahni te hi an chak nge yangai ni hi indo na hi anasa hle maya January ninga ngak man lovin mi hring million ni zetin vote an thak le der to maya Reuters lamina report dan phei chuan million 1.3 zetin an ma ni ngei kalin polling booth a vote an va thak to ni ti chuan mi noi sari le sing ni le sangkhat zetin mail ballots mangin an thak bok mail ballot te hi rin hlel tura om le angemaw chu tam tham le view mai le ngala Georgia state election law a chuan candidate ten vote la atanga 50% an hu phalova chakzok ti puan turan om theilo chuan vote muthazual pahni te khathlang chuak le in election voini na an mang le ang ti ani US constitution in a phal angin state somnga ten election dan hi an nei rang deuh vek ti kha soinon ngai lova hriat sa ani a Georgia telin state tam tak chuan candidate ten vote la atanga 50% tal vote an mulo chuan tlinga puan thei an ni lo ti dan hi an nei deuh vek ani Georgia hian Republican ten seat ni la theilovin seat khat chau an lo la thei ani po in Senate majority ni na an ho thei thowanga
Joe Biden hi an pai thla thei don ti na ni Democrat ve in Georgia chakna an nei palero chuan Senate Democrat le Republican te hi anin tluk chia don ti na nianga ti chuan Senate in Vice President na thlan don po in thila boi thlak thei don ani Georgia hi tun taka an chet dan han en hian Democrat le Republican te tan kumli local le tura malsom na le nei na emo tlom na le tlak chiat na emo atan hun poimwa an ding mek ati thei ome Nizan mai khan Georgia khopui Atlanta inbun Atlanta Journal chuan state thu nei tu te thu pek anga vote endik na kalmeka vote diklo tam tak anwai fe an mu chuak don nia lan thu anon tar lang vele hlol maya Georgia hian pu Joe Biden chu vote singkhat sang ni vela chak anga puan kha alo ni to a he Georgia media liani na ron soi hi adik tak takani chuan Joe Biden hi Georgia hian chiang kuang takin atla thum dot don ani hi Georgia thu nei tu te chuan tun kar hian result kim chang an puan man anin ringa tun tuma an endik na hi dan ang thlapa endik tur rati an ni awangin result adanglam dor theiani ole khati zong kha tun tuma kan an update thei ni mai sela kan channel lo thlir thina wangin kan loma lo thlir zel tur po in kan soma cheu